sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, mga residentes kang San Fernando, Camarines Sur niyaon sa Upper Barangay, binulabog kang inkwentro kang militar asin mga rebelde. Nagbumotorsiklo na banggaan kan nag-overtake na bus, rider, gadan. Suspect sa pagpabakal subutin shabu sa Tigaon, Camarines Sur, arestado sa drug bypass operation. Mga kadete kang Philippine National Police Academy, bisita kan Camarines Sur, ngunya na aldaw. Diyos marahay na banggi. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatod, Bareta. Nabulabog ang mga naka-star sa Barangay Pipian, Tagpukol, asin Bukal sa San Fernando, Camarines Sur. Huli kang sunod-sunod na putok ni Badil na may kaibanan pang pagsabog. Ini matapos uot magkainkwentro ang mga rebelding NPA asin Philippine Army. Aram mo taman ang kompletong detalye sa report ni Melvin Machado. Ini ang cellphone video ni Mamenchi Ispares kang Zone 5 Barangay Pipian, San Fernando, Camarines Sur. Madadangog ang sunod-sunod na putok nin Badil. Sa sarupang video, halisabo lang magpabisong residente kang Barangay Bukal. Mas klaradong madadangog ang portukan. Ang sunod-sunod na portukan asin pagsabog ang nagpahandal kay Mamenchi asin sa sayang aki. Kung kaya, naghanap ini nin masalbadong parte kan harong para pwedeng pagtaguan. Kasubago po kaya, kay itong nangyaring sinadaw minganing portukan, turog pa po kami kadto. Kaya lang, na pabalikwas po kaming duwa kan si aki kung ngani, bigla po kayong nagportukan, tapos bigla pong may mga nagsasabog na, kaya di po kaya kami ang kwarto may gilid ning ning bintana. Ini naka-face po iyan duman sa parte kang itong pinangyarihan ning portukan. Sa luwas man kang residensya ni Mamenchi, iyaw na nagkaperang military truck na may lunad din mga members kang Philippine Army. Kasubagong aga, kinumpirmar kang 9th Infantry Division Philippine Army ang inkwentro sa pag-ultanan kang 9th Infantry Battalion asin rebelding grupo sa pamamayo subuot kang sarong Julian Garfin alias Abel. Na-recover man subot ang haralangkaw na kalibre ng Badil sa inkwentro asin saro subot na rebelde ang pinagbawi anin buhay. Nagpapadago sang hot pursuit operation kang militar asin PNP sa mga nagdurulag na rebelde. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, bago ang inkwentro kan subagong aga sa nagkapirang barangay kan San Fernando, Camarines Sur, sarong rebelde ang pinagbawian nin buhay asin saro ang nadakop sa entrapment operation kan PNP asin militar sa Banawaan kan Pamplona, Camarines Sur. Naging matipid man ang impormasyon kan PNP sa nasabing insidente. Padago sa mga bareta, gamit ang nasubling amphibious excavator sa DPWH. Pinagahali ngunyan ang natipo na laboy sa Naga River, urog na sa parte kan Barangay Peña Francia. Kung sain pinagaagi ang pagoda ni Nuestra Señora de Peña Francia para sa fluvial procession. Susug kinaga City Mayor Nelson Legacion, may 7 hanggang 8 taon ang nakaagi kan ginibo ang pinakahuring dredging sa Salog Canaga. So sa ngunyan, yaon po siya digdi sa may Naga River, sa may area kan Peña Francia, tanganing si mga dalnak sa Irarom along duman, especially sa Tahaw, na aagihan po kan sa gigibuhon na fluvial procession, maasigurar na nasa tamang level, mayong obstruction. Apwera man po kayan, kung magigirumduman, sinundan na dredging nangyari around 7 or 8 years ago. So kinakaipuan na po talaga na magsagibon in dredging. Mientras tanto, kun bakong laboy,
Basura ang nakakabara sa drainage sa syudad ni Naga. Iniman ang report na naresibe ni Naga City Mayor Nelson Legacion hali sa declogging team na naglilibot sa syudad. Ngunya na tag-uran, dapat subuot na mayong nakabara sa mga agihanin tubig para makaiwas sa pagbaha. Sa social media post man ni Sepio Head Allen Rayondanga, ipinahiling kaini ang tambak na basurang plastik na nahali sa mga kanal. Nagluluwas na may mga drainages kita na talagang barado. And ang kausa po kayan kung bakong daga na nahulog duman sa drainage o kaya na naipabulos duman mga basura ang laog po kayan. Sa pagbabalikan news break, motorsiklong nasalpok ninbo sa Milaor, Camarines Sur sa Roangadan. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. We invest in shaping the future of healthcare. Our investment in the state-of-the-art facilities and the latest equipment means our students gain hands-on experience with the current technology driving the healthcare industry forward. From immersive laboratories to AI-powered patient model simulators to innovative learning environments, our graduates are prepared to meet the challenges of modern healthcare. The Naga College Foundation, College of Health Sciences, your premier leap to becoming a champion of healthcare. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated. Where academic excellence meet limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission on Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning. Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. From crime scene simulation laboratories to forensic science facilities, NCF CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation, College of Criminal Justice Education. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa iba pang bareta, drug-cleared municipality na ang Milaor, Camarines Sur na igwang Benteng Barangay. Susugki Police Executive Master Sergeant Arlene Regachuelo. Maski drug-cleared municipality na, daisinda
nagpupundo sa pagkampanya kontra droga asin padagos ang saindang pagmonitor kaibanan ang mga opisyal kan barangay. Drug cleared municipality na po ang Milaor. Yung 20 barangays po, talagang cleared na po siya. Pero continuous po ang monitoring namin. Hindi kami nagpapabaya. Kailangan ma-maintain po yun at kung mayroon mga ganyang activity, yung mga barangay officials po, very active naman po sila. Pumupunta po kami sa mga barangay para i-monitor po yung mga ma-update kung kumusta ba, kung continuous pa ba sila. So nagmo-monitor po yung PNP Milaor po. Sa satuyang police report, duwang sachet ning pinagtutubod ng shabu ang nabakal kan mga operatiba sa sarong persona matapos ang drug buy-bust operation kan suudma asin duwa pang sachet ning subot shabu ang narecover kan magrikisa ang mga otoridad sa nasabing suspect. Ang nabakal asin na-recover na pinagtutubod ng shabu ang nagkakantidad 3,999.76 pesos asin nagtitimbang nin 0.59 grams. Ang suspect na nadakop ang yaon ngunyan sa Tigawon Municipal Police Station. Sa iba pang police report, rider nin motorsiklo gadan kan masalpukan kasabatan na bus sa Milaor, Camarines Sur. Ang detalye sa report ni Cristina Alcanzo Reyes. Si Dan Lloyd Maceda, 22 anyos na Tagalupi, Camarines Sur, ang rider kang motorsiklong narukni nagarokawatan na samuyang inabutan sa gilid kang Maharlika Highway sa barangay Flor de Lis, Milaor, Camarines Sur. Dead on the spot si Maceda kang inimabangga kang nag-overtake na kag sa wabas na hali sa Maynila kasubagong alas 4 ning aga. Suzuki Police Executive Master Sergeant Arlene Regachuelo, nag-overtake subot ang driver kang bus na pinagbistong si Ricardo Maldia Calquento as hindi inarisa ang kasabatan kaining motorsiklo. Ang suspect po natin, yung driver, is si Ricardo Maldia Calquento po. Isang bus driver po ito ng Kagsawa Travel Tours. So bali yung bus galing pong Maynila at yung motor naman ay papuntang San Fernando. So bali pagdating po doon sa Flor de Lis, yung driver po may inovertikan po siya, may iniwasan siyang motor. So hindi niya siguro nakita yung kasalubong niyang motor. Unfortunately po, doon siya nag-overtake and then nahagip niya po yung motor. So naipush niya po yun papuntang right. So medyo yung tama talaga ng motor, talagang delikado. So on the spot po namatay po yung driver ng motor po. Nasa kustodiya ngunyan ka Milaor Municipal Police Station ang driver kang Kagsawa bus na si Calquento asin padagos ang investigasyon sa nasabing road crash. Daiman nagsasawa sa pagpagirumdom ang Milaor Municipal Police Station sa gabos na driver na magdoble ingat asin maging alerto sa tinampo asin perming isipon ang kaligtasan kang sadiri asin mga sakay kaini. Nandito po siya sa amin sa custody namin for proper disposition pa po. Paulit-ulit na po namin nire-remind dyan na yung mga driver laging mag-iingat. Lagi po mag-iingat. Huwag masyadong mabilis ang patakbo kasi once na driver ka sa bus, di ba po marami kang pasahero. So yung buhay din nakasalalay sa iyo. So siguro po double ingat na lang po. Para sa One Media TV48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, 107 road crash ang nai-report sa Milaor Municipal Police Station puon kan bulan in Enero hasta Hulyo ngunya na taon. Ini mas halangkaw kumpara sa datos kang nakaaging taon. Susugi Police Executive Master Sergeant Arlene Regachuelo. Motor ang perming embwelto sa mga road crash. So far po, from January to July po, mayroon po tayong 105. So ngayon po, from January to July 2024, 106 plus ito po ngayon, so 107 na po. So bali, kumbaga nag-increase tayo. From 106 to 107 na po, January to June 2023 to comparison po ngayon, medyo tumaas po tayo ngayon. Sa iba pang bareta, pinag-ibahan sa Camarines Sur Police Provincial Office ni Police Lieutenant Colonel Ruben Padua Jr. ang nagkapirang kadete hali sa Philippine National Police Academy para imbitaran ang mga gustong maging pulis sa paagikan PNPA entrance examination. Kabali sa requirements bago maging kadete sa PNPA, dapat yaon sa marhay na pisikal asin mental na kondisyon. Siniguro man ni Police Lieutenant Colonel Padua.
libre ang paglaog sa PNPA asin may allowance pang itatao sa gabos na makakapasar digdi. Ini-invite ko po lahat na aspiring cadets ng Bicol na mag-take ng PNPA CAT or the Philippine National Police Academy Cadet Admission Test na magaganap sa August 4 sa Naga College Foundation. You are a government scholar, full government scholar, meaning you will not pay anything. No? It's just that you have to pass the cadet admission test, the medical, the psychiatric, and the interview. And after that, you'll start full academic scholar and you will have your allowances. Definitely, you will have your allowances. So it is one of... Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na follow ang samuyang official Facebook fanpage One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano, ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV 48 Naga, News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.